Yo nɔvio megado egbenami le egbe ƒe ŋkekea me le míaƒetɔ kple míaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Enye dzidzɔ nam be míegale to dzi be míagayi ɖe nukpakpla alo nusɔsrɔ̃a dzi. Aleluya. Aƒetɔ nenɔ anyi kple mia dometɔ ɖe sia ɖe le afi sia afi si ke mi le hafi le nyanyui siawo sem gbeawo tso gbe. Yayratɔwoe mi nye. Nenye be nyateƒe mitsoe xede dɔwɔwɔ me elabe abeleke apostol Paulo hã gblɔe ne be nɔviwo nye dzimedidi kple nye kukuɖeɖe si meɖena na Mawu ɖe Israel ta la enye si bena woakpɔ xɔxɔ. Nenema ke wònye na nye kpli wo alo nye na nye hã gbe be nɔviwo nye dzimedidi kple nye kukuɖeɖe si meɖena na Mawu ɖe togoviwo katã ta la ye nye si bena woakpɔ xɔxɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Nɔvi lɔlɔtɔwo mi le yiyim leke ya. Mienye be Yesu Kristo la nubabla yeye ƒe enunɔlagã ye wònye. Eya ta Biblia gblɔ be Yesu Kristo enubabla yeye ƒe enunɔlagã ƒe dɔ lolowu nubabla xoxo la me tɔ. Yesu Kristo nubabla yeye ƒe enunɔlagã ƒe dɔ lolowu nubabla xoxo me tɔ. Bienya be ame sia ame dia be yeakpɔ nu si ke enyo nu yeye kple nu si ke lolowu esi ke de ame dzi, esi ke na be wokpɔa vovo, esi ke na be enu nyona suna ame si eye gawu la agbe ƒe didi kple agbe mavɔ la suna ame si toa eme. Praise the Lord. Nyateƒe mienye be eye wòɖo be miɖo le anyi bena xɔse ɖeka koe li eye subɔsubɔ ɖeka hã koe li. Enunanawo le vovovo gakea gbɔgbɔ ɖeka ma koe. Nenema ke xɔxɔ alo ɖeɖekpɔkpɔa ɖeka hã koe li eye subɔsubɔ hã ɖeka hã koe li. Nu ya yina be ame geɖewo menye be nenema wòle ta la yina be wogblɔna be míawo hã leke mi subɔna Mawu aɖoe ya. Vɔ Aƒetɔ Yesu Kristo to na nyɔnu ma le vudoa to bena leke wòdze be woasubɔ Mawu ɖoe ya. Bena ame siwo katã te va Mawu gbɔ be woasubɔ la, woɖo la asubɔe le gbɔgbɔ kple enyateƒe me. Aleluya. Le gbɔgbɔ kple nyateƒe me. Eye nyateƒea la ɖeka koe li. Yenye Aƒetɔ Yesu ƒe nyateƒea tɔtrɔmanɔtitɔe. Eye gbɔgbɔ la gbɔgbɔ ɖeka koe li. Eye wona nuwo vovovo to eme. Vɔ wo katã le dɔ ɖeka wɔm hena ɖeɖekpɔkpɔ, hena xɔxɔ, hena vovo, hena agbekpɔkpɔ, hena dziƒofiaɖuƒea me yiyi. Enu yeye la ena gbãtɔ do xoxo. Ne enu yeye ɖe va la, ana be gbãtɔ ado xoxo. Elabena nu si do xoxo eye wòtsi ŋutɔ la te ɖe gbegblẽ ŋu. Nu yeye la ena gbãtɔ do xoxo. Elabena nu si do xoxo eye wòtsi ŋutɔ la te ɖe gbegblẽ ŋu. Yesu Kristo nubabla yeye ƒe enunɔlagã ƒe dɔ lolowu nubabla xoxo me tɔ. Nɔvi lɔlɔtɔwo. Yesu gbɔna mi le Mateo ƒe agbalẽ eta amasi ɖeke kpukpui 17 me. Bena wometsoa aha yeye hã dea le agbalẽgolo xoxo me o. Ke ne menye nenem o la, le agbalẽgolo awo eye aha la aƒu gbe
eye lagbalegoloa agble ke wotsua aha yeye dia lagbalegolo yeye wo me eye wo kata wo kpakple eve kata la wala onuka sia wa no dedi Alléluia. Et ne ma que ni ya Corinthe to fa gbale evelia ha gbole na mi ne ma ta wa to kuku wi adre be nu koko nu vai e nu katatros ye et ne ma que mi le enu le hebri to fa gbale ta me nyime ne na le ta roma to fa hebri to fa gbale et ta me nyi kuku ama de he de wi to ame nu ka mi le popola fima ye emido la nya miapo so si kale ji yimlal gogo na mi bana Yesu Kristo nu babla ye fe no laga fe do lolowu nu babla ho me to. Praise the Lord. Nemi le hebri to fa gbale tam enyi ya chokukui amade heide wi to amala ndo la fima ke ye kro jebemi anto jesi eyo gbola mi ba ke azola subo sinyo wusala su esi abe alesi onye mbabla sinyo odoe anyi de ngbedodo siwo nyowu la ji la fe avulela ene o gbona mi ba enu koko nu va yi azo nu katatros ye nu katao elabe enu babla koko ke Yesu Kristo alo mau wokle Israel viola o mo to no teremo elabe o buibe esiaji watemu ano ye watem jewa onu gake o jagbagbabo wa we gake a o mo to we o enu ya glebe Roma to fa gbalta mo wo glebe ne mi gleme glebe ne nyebe amade atemu awosia ojila anu agbede enu gake ne ekpobe ne amawe ne wo masirikela medeula ke matemwe eye bibla tona mi nyebe esiela omenebe mi awo nye fe chicha ki la promi va Yesu Kristo bobana mi akpo hoho esia me ya la kpo dokole ya la gobe nouveau la yin yatefe ya la va Yesu Kristo bo e ya la hweyise fena oho alo dede popo alebo wa toto nouveau ko e la bena bible go bena mi o katala o tumi de nouveau alo to malo ma de bena wa vemianu to Kristo ji khose me benyo to Kristo do me Alléluia. Que kukui amadrele Rome ebri tofa gbale megagbona mi bana kukui amadrele Roma tofa ebri tofa agbale me de kuku hebri tofa agbale etame enyi kukui adagbo bana elabena de vodadamele nubabla gbaton ola anyene ome di nofena evelia egomebe nubabla hoho tola vodadalemu eyata odi yeye ne eyata odi bo awo yeye toa ona segbanto Adam le aboame metanyu ovana ese mose oliao eyisa moton honu ke okpobe matemu no ne ma o taina be Yesu Kristo to diva be ya twedo ko na de mieta be amesem sikra ho agisela wa twepo nouveau okay jojo nyenye anye eto eta elabena ekan nkume na wo globena bora afeto globena nkekoli gbona mabla nu ye ple Israel fe afe gbakple Juda fe afela menye de nu si me blakple wo fofo le gbeaji le gbesi gbemele wo fe alonu ekplo wo to Egypte igbaji la ene lanu elabena o me tono nye nu babla me nye ha
nyemele benawo o afeto mawoye gblɔe elabena esi nyenu si mabla kple Israel ƒe aƒe la le keke siawo megbe afeto le gagblɔe ke matsɔ nye siawo ade woƒe tame eye maŋlɔ wo ɖe woƒe dziwo me eye manye Mawu na wo eye woawo hã anye dukɔ nam. Nubabla yeye ƒe dɔ si ke Aƒetɔ Yesu le wɔwɔ na mi la, etsɔ siawo hã azɔ tsɔ de míaƒe tame eye wòtsɔ de míaƒe dziwo me eye to ma dzi la azɔ la mitrɔ zi etɔ eye ehã nye míaƒe Mawu. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Eta gbe be le kuku etɔ be le esime ogblɔ be nu yeye la ena gbãtɔ do xoxo ke nu si do xoxo la eyi do xoxo eye wòtsi ŋutɔ la te ɖe gbegblẽ ŋu. Nɔvi lɔlɔtɔwo edze be míase nuwo gɔme elabe nu si ke fia mi le alo nu si ke mi di be mianya le nya siawo katã me nye bena ɖe amegbetɔ ƒe dowɔwɔ na mee miakpɔ xɔxɔ lea awo ke bo Yesu Kristo yi xɔse ɖeɖe koe nuvɔwɔlawo mi nye keŋ gake ne nye be etrɔ zi Kristo tɔ la le xɔse ɖeka ma me le gbɔgbɔ ɖeka ma me le nyateƒe ɖeka ma me menye leke nyame subɔnɛ ɖo nyakae Bibla gblɔ nyakae ŋɔŋlɔa gblɔ ye le vevie eye eya dzi miaxɔse xe ɖe miaƒe katutu kpɔkpɔ xe ɖe miaƒe ɖeɖe kpɔkpɔ xe ɖe miaƒe vovo kpɔkpɔ le Kristo Yesu me xe na agbe kpɔkpɔ agbe mavɔ kpɔkpɔ xe na dziƒo fiaɖuƒea me yi xe na enuka ablɔɖevi zuzu ya me ɖewo gblɔna vovo kpɔkpɔ ye. Alléluia. Ta nɔvi nyewo medi be magase eya tsa la fia na mi ne mianɔ wɔe blebleo anɔ gɔme sem ɖeka kaka ayi ɖe enuwo eye ase nuwo gɔme hena ɖeɖekpɔkpɔ na luʋuwo katã nenye be woxɔ nya sia dzi se le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mawu ne yina mi keŋ ke le gɔbe iza ɖe. Bye bye. Mianɔvi Yesu nyewo yina Mawu lolo avɔdziɖula tso True Forgiveness Mission Australia na togoviwo katã si wosi agbe ya afi ɖe kpekpe ke wole le xexea ƒe ŋkɔ na wo dzi. Mawu ne yina mi geɖe ke miagɔbe iza ɖe lo. Bye bye.